Prince Kafibi Tumulongo Joseph Ogelo Okula Wanabila Okwela ye Soma wana banjo kawana Wanagewa Simba mwana mina tieno jarumbe Wayake la banjo kimola Tumupoka na mina tieno jabanjo Kawana godi ambuka Donga mwana giziki godi ambuka Mata mocha moko yugi Ella Kumungu hui madunga nyadunda Namara musunga Ani josema hui madunga nyadundo Edeli sane kundumane Ani wude hana nyotiga nyadundo Edeli sane kundumane Tumubiro mosi nyadundo Ayawere na mo Kode mbukambe Tumubiro mosi nyadundo Ayawere na ne Kode mbukambe Yuge loro mosi tugichune Mundalo suwende Kode mbe Inusi bende moro mosungo nyadundo We sungi sane Weyadi aliembele chuo Chuo bendo unjie nyadundo Karinga maria kanolo teke jarumba Weya nyisuwa Awo nabila Usikujeri achim tintoleri nyarabonyo Wudana nyaro chala misunga banyo tumaridore Narimbe Nanokonyo ya wui Mina tieno joko yugi mor Ya wui mako yugo mina tieno jarumba Itingo malo Vijende paki, yibaki, chuo paki Mono paki, nyakade jarumba Weya delisane bebe Karinga makonya mina tieno jarumba Nakasonge Wudo yugi ya misunga banyo mosi Tumubiro mosi Nyadunde Karawini na yade kachuwa biro mosi Chuwa winjo tumi Karawini na yade usikunde Jataru daku mana loka Switzerland Tukonyo ganda Kenya ka Mano would me say Wilson Okulo Abongo Kano sipna somonya era Primary Kanyamano yombe ya uwe nyadunde Kano donjo St. Peter's Kutino secondary yombe ya uwe Ko yugi Dogi paki ya sipa na mawoye Karawele na ande kase joromba Kano donjo St. Edward's High School Nairobi dala Kanyamano yombe ya uwe nyadunde Nandinga mabe Jatelo somo Golgotha Vocational Center Ikano Question is to further Mochako somo St. Paul's Teachers College in Kisii Odonde Nairobi somo Air Travel and Related Studies Center in Nairobi Jatelo idhondege Odhe nyaka loko somo Institute of Commercial Management ICM UK Jatelo barubu somo nyaka Hotel Institute Montreux HIM Switzerland Aito manonga mosomo manade